सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ कश्मीरी कल खराब पार्ट 11, सरपंच इन्वॉल्व इन बदनज़र पार्ट 11। तो सबसे पहले आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। और बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस रिएक्शन वीडियो को। क्या गप्पा है, क्या दलील गए भाई भी डॉक्टर की कम हो ना डॉक्टर असन युसुई कल को बीमारियां मचे हैं ये रिकैप है इसका। जुबाची वंकस कि उस खबर कति या परस असलमस तो छुट्टी तैयार गसनस से कितनी गई उता मियोन मोहब्बत या चोन मोहब्बत ओन वंची ते दी बोलते ओन क्या Paki was. Cetare gari fikir. Se mane bu ajum ka timana ajum ka. Paki pe. Abu taşır tu abu taşır. Hemen laşıda evde gay kastan güten güçla tamdı. Bani ne agar satan güten yetrudu ki la çıkarınca. Ne ki bana basa bir mıyna da. Hakisin vaksin maşki. Bu क्या होते तू और क्या था आत्मा ची क्या था ने पानी में ये वक्त इला लाश काटने ये ये पानी में ये ऐसा अगर हम नहीं किसी तो इंजेक्शन लाग से जाऊं पता ये देखा खुशी जाना है घर इंग्लैंड में करे ना मोय निका इंग्लैंड पूछते मगर टाइट करो न के बोस तो बात चक भी खुशी पूछते तो एक मेरी जिंदगी में खुशी बने मगर क्या कर ये तकदीर ये अजम कागज मैं मानता ही क्या सकसान गेवा ए तार का पड़ी नो ए अजम कागज तो मतलब मैं ये कुछ मिलवान है हां ठीक है तो अपन ने लोगे ए भाई लोग उस्तावनस वो फाटू पालस कालो ठीक है तो टिकट करेंगे ए आज के कार तो मतलब ना तेम दो मने में से दूरबीन ए में से टेलीस्कोप ये शी सदी सन टेलीस्कोप तो बात में फिर तो होते दूसरे भाई लोग उस्तावनस बस राइट वो टी करंग पे नहीं ठीक है हमने बड़ी खोट आ रही असलम शरारत है मतलब फुल डीप च चामुत अहमद कैरेक्टरस मज अमेजिंग अगर मैं ओश बोला है वक्त पे मैं किसके लगे पास बड़वान में आपका एक ही स्टोरी खता थी ये मैं ये कैंसल बम छने टाइम पाछी योर बने मिति मन भाई इनमें भाई न फासो थन एजम बड़े बुझे मैं क्या बस तो क्या उठा लोगी है आज क्या कर मैं कि ये रोंग लगे रोंग बुझे मैं मानता गोड़ा आपका खुदा ही पास ए नंबर को से पार की हो हमें क्या करना चाहिए तो याद करने बच्चे से बाहर के क्या मैं भी पी मूसी क्या की वही को कमावा कूर से घर को जा पारी बोल क्या है जी बेटे मुझे तो ना विन का ए तुम बड़ा खाना बोल तो तकसीर खबर कुछ हाल अमिस खुशी कोर्मुत मगर मे समझ वन सपकन अमिस असलमस कपर पता पानी में नीचे मना सियासी में कोई
یا نا أمۍ سُنٛد مول چھُ آمُت تَنہٕ چھِ أمِس یِوان صرف کورُے یٲژ پَنٕنۍ بٕتھِ مگر توتہِ چھِنہٕ یہِ مانان اَتھ ہا تو پیرا نیبر نیر پیرا کیا سا دلیل گئی یل پیرا درواز ترام بہ مقامت ہاں واتن تام نوان ہیر کڑت پیرا نیبر نیر نسا کڑ دروازس کیا سا نو ظہریا پھٹرائی دروازہ مے ہسا ون پنن 207 گھنٹن 7 منٹ تو 7 سیکنڈ پار یہ ہسا دم بہ پور نظر یل پیرا دسا معافی تو ژے ون نا دپان گھس اتن پتہ سنک نا اتھے کن یہ ڈلی سور دِ نظر پتہ روزی تمہی امس خوشی وشی ہند یہ نا اتھے لگہ نار ہرگاہ ژے یمے لتن واجت کنڈی یہ زج بھائی سا لیا ظہریا پھٹرائی دروازہ ون چکا کماوی کور آوت لال چوک لاپور سہ آوت بانہر تنڈلی نش پتہ کیا سا گو اتھے یہ میٹاڈار پکان اتھی کھس میٹاڈارس وات شام تین گھر ژے کیا دلیل چھ پیرا دروازہ یل پیرا با پھٹراوے دروازے نا ہرگز نسا تراوے نا دروازہ چھا بنان باسا ووتس مقامس مے باسا کرم 207 گھنٹے ضائع وہ کیا تراوک ژےٚ پھٕٹروو نا دروازَے تو تشیر مجھے بنا باسن دم اچھے کور نہیں مچا پائے کیا سا مکلو تو کم ہے یا گو آج کی انسا نمت برستم ووتس مقامس تل نرسری آیا مارتی اتمن وچھو رنگین جام لائق کم تان جانا جس کو کران تم رنگین جانان زیا تم کم پہچان خاطر ہسا چھ مے اخ مخبر جنا اخ تھومت اس پہچان چھ کران ہم تم پہچان ہے کر تام کڑ سے دروازہ ٹاس اچھا تم تہ کڑ تھ وہ سامنا اتھے میں پتہ سکوت گو یم تم رنگین جام لگت نا بیس ٹکم آو سی چین خوشی بیزم بوجھتے بیس سان گیوان سان بوجھتے بیس کمامنی بیوٹمت اندر گئی دم کر سا چاٹہ تھا وٹس بتا سی تومت لگاوان میری خوشی ژٕ کر سا گئی سان کور نیرا باغ وی سنا چھن دلیل ژٕ کر سا کم ژٕ تر سا اپور یہ ہسا چھ 10% 90% مکل ون یہ 10% وچ بے تو پاگا تر بجے توٗرۍ 207 گھنٹ کیا اگر 5 دون چلس تہ بیک نا کماونی بیک اونٹ مانے نا یہ تتہ گھسن وسا تہ گو بوز تہ گو ازم بڑس تو تھوت تر اپور یہ کیا چھ کران اے وہ تھا باسا چھ نظر لاسٹ نظر ہسا دم دھیان آوت پانچ کن نظر بوجھتے نظر تو بتا سے تو بتا پاک اندر یہ تہ بچو ڈیرے نظر ہسا دم تو تراس یمن بس یہ کہ چھ ودن وانا لوگ مت کارا کرت آئے نا کر تو فیصلہ اے تر سے تھا یعنی دلیل کیا یہ دلیل پرسے کھر کوڑ اپر ہسا چھ واتمت اے تو بتا سے کوئی نہیں یہ کیا چیز بوزان یہ ڈول بت کھڑا کے میں کوس نہیں تو توبہ برابر پسا گلو مشی کاٹتا اے اپن ایسا اے بنا ایسا لگے 2 منٹ کر سکتی کہ سب اے کوئی نہیں اے ہاں یا 90% سی بچی تو پائی پوس دلیل کیا گئی یہ کیا سا وَنہِ ونی وَنہِ پاسا ونی اش کسا لڑا ازم کاکس پاج اے برام جت وای دس کیا سانا کہ کیا تھا بلا میں تو سمجھی اس کو بتا ہوا برام کتنا کیا دل سورے میں نیو تم سنا ہائی دل کی اے ربر ویل کشمیرا أچھن ہُنٛد رِیکشن وٕچھ کیٛاہ چھُ وٕلٹہٕ دام کری دام کری اے باسا لگے بلائی زج میں سا باسا پرس پانے پنے کوئی تم ہسا مکلے دے تم لیف ان سر اس کامل لایا میں سر کامل داتن کھ اچھا دم مہربانی کرت موئی اے تو پہ اے یہ کیا ونان مے یہ کیا دلیل کھاری چھا میرا سمجھی طرح میرا پائی تم کے جادو کور میں پہ جادو کرنے تاکہ اچھر والا نام گاس اچھر والا کہنے یہ کسی بیمار پیچ اے باسا لگائی بلائی میں سا چیز محلس چومت نشتے تم اے جو پنن وندے اے یہ ٹھیک کاس نیبر نیری نسا نسا اتسا کرو اے یا پہ بس باسا چوس اے جو ہسا
بس ہے بس گوس نوکر مگر اکھ کتھ وہ ییٚلہِ کۄٹھٮ۪ن تموکھ چومے ژٔٹہِ تہٕ بیٚیہِ چانہِ أمِس خوشی ٹوپہٕ تَس دام لمے کۄٹھٮ۪ن دام وۄنۍ کر سا کٲم یہِ ٹوپہِ تھاو سا حظ ژےٚ کۄسا ژپایہِ گۄڈٕ یتھ محلس ژےٚ چھی مےٚ نستہِ چومُت تماکوٗس عزت اوس مےٚ ییٚتہِ ہے دِم بہٕ خوشی دوٚپُن کیٛاہ معٲفی دِ سا ہے مہربٲنی یہِ ہسا چھِ کورِ موٗجوٗب یہِ چھِ ٲیِل آسان بلاے لگے ہے بہٕ ہسا چھُسے ژےٚ عزت کران مگر بہٕ ہسا لوٚگُس مُصیبت ہے محلہٕ والیو ہے میون فٲصلہٕ کٔرِو ہے بوزان چھُو اکھ لگے بلاے باسا چھِ گژھان یپٲرۍ ہے مےٚ ہسا ٲس عُمری ہٕنٛز کمٲے جو ہسا ونٛدے مےٚ ہسا چھُ کمومُت تقریٖبن 100 ؤرۍ بلاے لگے بہٕ ہسا کر سا فٲصلہٕ کوٗری کٹاونس تپٲرۍ تپٲرۍ کُس عزت اوسُم محلس باسا لگے بلاے یپٲرۍ ہے باسا چھُ نوٹ بلاے لگے یہِ کتھ گژھِ روزٕنۍ گرسٕے منٛز باسا باسا تھاوے گژھُن زیُٹھ کانٛہہ أسۍ نِباوو یہِ گرسٕے منٛز مےٚ گژھِ کالے گژھُن یہِ فٲصلہٕ بانہٕ سرپنچ مےٚ دِ کالے یہِ فٲصلہٕ مۄکلٲے ہے بلاے لگے کالے کرن کیٛاہ اگر بہن تام تہِ لگہِ أسۍ مۄکلاوو یہِ کالے مگر یہِ دی محلہٕ بوزناوو أکِس تانۍ لٔگۍ تن ژوٚن تانۍ لٔگۍ تن مگر لفظے کالے اَتہِ ما چھِ تپ میانہِ حسابن منٛز چھِ یہِ غلط محل کِس زِٹھِس مطلب کتھ واتناوٕنۍ وہ میں بولتا ہوں آگے کیوں نظر مٲلِس کیٛاہ ہٹے یتھ توتہِ بننٲو تھم بہٕ دِتھ رب ژوٚوُے نہٕ مےٚ ٹٲٹھۍ تہٕ مےٚ کوٚر مےٚ خبر کیٛاہ چھُ وَنیٛومے نا تٔمۍ أمِس حظ وَنے مےٚ دوٚپُس تٔمِس چھِ مایترس کُن سُہ چھُے تراوان سُے دوٗربیٖن بس کران کٲم نِمو پانس کُن پھِرِ ہے باسا لگے بلاے بہٕ ہسا چھُس کورِ مول ہے زُ پنُن ونٛدے تِم ہسا گژھوٕ تیز ژانُن بچے چھا کیٛاہ تہٕ أسۍ مۄکلاوو بانٕے سرپنچ مےٚ دِ کالے پتہٕ بیٚیہِ کال مگر یہِ کُن بوز ژےٚ ٲسی شک بہٕ تراوان توتہِ تراوتھ نہٕ کِہیٖنۍ بوٗز بانٕے سرپنچ مےٚ ہٹی أمے سۭتۍ گوٚو مےٚ چٲنۍ نفرت ٹرینڈ ٹریکر کے ساتھ ہم لا رہے ہیں اور بھی پاورفل ٹیکنیکل انڈیکیٹر خدایا کُنہِ کتھ چھِنہ بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ ٲس تہِ وہرٲیِتھ ہے یورٕ ہیٚیِن ہمساے کوٚر خداین پتہٕ چھُس دپان بہٕ کتھ تھاونس یور دِ نظر وۄنۍ چھِ پنٛچٲشۍ اَنٕنۍ پانہٕ میانہِ مگر ٹٲٹھۍ بہونٕے کٲنٛسہِ تِمن کوٚر مےٚ خبر کیٛاہ جادوٗ چھِ جادوٗ کوٚرُن جادوٗ وادوٗ کڑِ تٔمِس حظ دِمہٕ بہٕ ڈسبہٕ نارِ کڑس زیوٗٹھ نفر دہ پندہ شوٹھس منٛز چھِ سورُے عزت وۄنۍ چھِ ژُمرِ اوسُم کمومُت بیٚیہِ ہسا ژٕ پتھ کر سا میون فٲصلہٕ أکے چھِ مٲلۍ پتھر زٕ وَن تا کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کیوں کرا پاگل کی میں تو بھی کوئی خبر کیا سو مچ فن بہت ہی زیادہ مزہ آیا جو اس کا 11 پارٹ ہے اس میں بہت ہی زیادہ مزہ آیا میں نے بیچ میں ویڈیو روک کے یہ بولا تھا کہ مطلب گھرچ کت گھن گھر کس مطلب محل کس زٹھس تام واتن کہین واریاہن جائن ٹھیک تو روزان جان تو روزان مگر ان معاملوں میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر بچن دن پان میں لڑائی یا کور مول کرتن امیک سلیوشن یا لڑکہ سن مول کرتن سلیوشن محل گھر نبر یل کت نیران تیل آٹومیٹکلی سہ سرسی محلس مز پھہلان یہ محل تہ گھان بدنام بیٚیہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ پنٕنۍ سوسایٹی تتہِ سٲنۍ گژھان خراب بہرحال
अगर अभी तक आपने इनका ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके वीडियो का लिंक है, जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आके ये वाला वीडियो भी देखो। और बाकी सब आपको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, और सब अपना ख्याल रखो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।